Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj drugi video na YouTube kanalu. Danas vam snimam recenziju ovog ovdje ljepotana s kojim se družim već neke skoro 2 godine. U pitanju je BMW serije 3, serijske oznake E91, facelift model iz 2009. godine. Moj je 320 XD. Pokreće ga dizelski motor 2.0 sa 130 kW, oko 177 konjskih snaga, 6-stepeni automatik mjenjač te pogon na sva 4. Ovaj auto sam kupio u 6. mjesecu pretprošle godine. Otad sam s njim prešao neki 50-55 hiljada km. Mnogo nekih putovanja smo zajedno proživjeli. Što se tiče auta, ja sam poprilično zadovoljan. Sad zadnji put kad smo išli za Bosnu, nije dobro punio struju, ali mislim to su mehanički kvarovi, zamijenio sam regler u alternatoru i to je naravno riješilo problem. Ovo je 5. generacija serije 3, inače poprilično popularne serije BMW-a uz peticu naravno, ali ovo je poprilično ekonomičnija verzija. Njegov 2.0 dizelski motor sa 177 konjskih snaga ima strašno dobro ubrzanje i među ubrzanje. Moj model ima fabričku M optiku, znači fabrički ovjes M optik prednji i zadnji branik, pragove, te M optik volan, naravno crno nebo. To je sve takav izašao iz fabrike. Auto mi je još uvijek na slovenskim tablicama. Nisam ga još prebacio na austrijske, niti ću. Prodat ću ga. Trenutno je na prodaju, prodat ću ga nazad u Sloveniju. A ovdje u Austriji imam želju uzeti BMW serije 5, oznake E39, 530D ili 530i, 525i također, uglavnom nešto malo starije što ćemo mi zajedno na ovom kanalu, ako Bog da sređujemo i dovodimo u red. Auto sa svoja 4 klipa je 177 konja, uopšte nije velik potrošač. Kombinovana je neki 7 litara, znači računamo 7,5, to je moje vožnje. Ja nikad ne vozim po ograničenjima, nikad ne vozim ekonomično, nikad ne gledam na potrošnju. Trošio mi je 10 litara sad kad smo se vraćali iz Bosne, ali sa prosječnom brzinom na autoputu između 170 i 220 km/h. Sve u svemu auto izričito lijep za vozit, izričito upravljiv, volan je poprilično težak što mi se i dopada. Ovdje imam veliku navigaciju, digitalnu dvozonsku klimu, naravno mjenjač ovdje dole, multimediju, njegov iDrive sistem sa facelift varijante, znači nije onaj stari iDrive, malo je naprijeđen. Kvalitetni materijali, izričito mekani ovaj gornji dio, ništa ne škripi, što se vidi kvalitet izrade. Naravno stereotip ljudi kako BMW vozači ne koriste žmigavac upravo ubijen. Volan je malo teži naravno kao i kod svakog BMW-a, što se također jako dopada jer sam fan malo starijih automobila i nisam baš fan ovih novih struja i da je sve na touch, sve na display, sve u struji. Za mene ta nova auta nemaju dušu. Ni ovo auto po meni spada polako, ovo je neka prekretnica, ove 2009-10 su neke prekretnice za mene u automobilskoj industriji. Izlazimo iz mehanike, ulazimo polako u digitalu, ovih godina su počele velike navigacije, display, adaptivni xenon farovi, senzori za kišu i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Trenutno sat ima 324.107 km. Ja sam ga kupio sa neki 270, što znači da smo se poprilično lijepo navozali. Naravno sad dobrodošli u Graz, grad u Austriji sa
ja mislim, najviše semafora na planeti Zemlji. Inače volim da se vozam, uživam vožnje, ali grad mi je tačno ubio tako neko uživanje u vožnji. Samo zbog semafora. Doslovno imam osjećaj da svako 200 metara ima semafor i da samo što krenete s jednog stanete na drugi ukrug i u biti više stojimo nego što se vozimo. Što je onako za moj nervni sistem poprilično stresno. Ajkulu već ne znam. Ne vjerujem baš da bi nju htio uzeti. Da, strašno je auto kad se sredi, kad se dotjera. E60 može biti auto za izložbe. Ali isto tako, prvo ih puno ima koje ne valjaju, koje su ne u lošem, u prelošem stanju. Skupe su još uvijek. Poprilično skupa. Ako nađete neku da valja, poprilično je skupa. Naravno, i Mercedes E-klase V211 također, i to je jedna od opcija uz E39, ali eto, više volio E39 nego, mada ne bi bježao ni od ovakve E-klase 320 CDI ili 350 CGI ili E500. Ništa to ne bi bježao od tih auta. Za mene su to klasici kojima nema smrti. I da, puno bi mi bilo draže kupi tako neki auto nego nešto novije, nekog Peugeot 508 iz 2020. koji košta 30.000 eura i gubi cijenu po svakom okretu točka prilike. Pišite u komentare šta bi vi više volili da gledate. Ovakvu E-klasu, E39 ili Ajkulu. Ili nešto treće, možda neku E36, E46, nekog benzinca, neku Alfu možda. To su sve neke opcije sad. Mada bi ja najradije volio BMW-a, ali bit ćemo opet sad dok ovog riješimo šta se nudi na tržištu. U biti to bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Nadam se da sam ok predstavio ovo svoje čudo od auta. Iduće sedmice idemo na skijanje. Na možda najpoznatije skijalište u Austriji. Tako da stay tuned. Lupite taj like, ostavite neki komentar i subajte se na kanal. Ključite zvonce i vidimo se.